Di Phupen manja da Keronia long ahiring tangrak hem kong long kacitong bang pri areng ahu kisu. Langbuku Waterfall Development Committee mahang thek ingdeng hini ke chok katalon pon. Lumbajong yura tumpen patirpi ponsi ke chengsi football kapathu ke chengpon. Karlitang borsing ing tiamen pen bali potharalong ingdeng troxy inter BSA Club League ke cheng. Aprangsi birta kelang arato anaphan kartong pajero kartong. Non Karbi Longri Abirta long pen ojang terangpi non birtang ton pen arjupong sena. Pinimati jong ni phai isiar ni anero por phai hinira minute thongke ba pormalong di Phupen manja towarada Keronia long ihumahem kong long su L2 registration number AS01A 1239 lapen ihumahem kong long registration number AS038 H5476 di Phupen manja nat kedambom lapen ihumahem kong long manja pen di Phuanat kapangnu ahiring tangrak pacitong ajok bang prietum ahiring tangrak pen areng husul. Laso Abirta manja long kiton kelang atum Birta long si tong sikot pen areng hi kiso atum apan ring puli hospital long an konsi silang pon bom luputa Birta ripton. Pinimati jong ni phai isiar ni Langbuku Waterfall Development Committee mahang ke thekning kan hini ke chokar ni katalon pon. Bangso katalona long aluhiaman pen KAEC Speaker Long Kitimung, Borjan VDC Chairman Rajbut Teron, SGB Darsing Terang, Rada Sai Klembang, Joyraj Rong Piatum Chitongdun. Langbuku Waterfall Development Committee Maipu, Samsing Rong Pipensi Mai Charipon. Langbuku Waterfall Development Committee Kongchunbang, Bikrom Terang Pensi Aluhi Pachini Lapen, Mailam Thipi Jaipon. Pinirabang Somaya Long Aluhia Man Pen ang Chitongdun, Borjan VDC Chairman Rajbut Teron Pen, Langbuku Waterfall Along, La Ansose Kapaklar Pon Thujia Phanpura, Development Moton Ratathengno Jaipon. Alang Likithana Tenke, Langbuku Traditional Market Lapen, Playground, Border Pitching, Solar Light Tami, Pipon Pogusi Pangdakpon. Manja pen Bidya Singh Timung, Karbi Longri Abirta long, Birta nang pali. Komiti tu ningkan ni kicok, amang kita ni ketalon pot ni tas, ningarong sipin no, lasi, kau kahlo sipiko sidak, ang sitong no ningarong lo, lasi pini, itu kau sitong sarong, mai tak pada lo, lasi ledak, apang ke dak Langbuku adim ke, apang ke ansing tu nong ke ani wangta muni dol lasi dak derman amen kir bangen misan lasi dawang surlo lasi dak ansese pasing thurji phat open inut bani ang tumki puson ta sisa pene ke bar tap ke paletra porde mithang se letter bompo na bangta ke matha pangching ke nang sat ka do ka we ke ang tumta lasabang ke matha si me di unan Cipami posita kapek tu atum yang si painurong beme sisa painu pine dulpo le mithang si ta bompo la si itu mang ke la subang awareness bang anutin ta kimatha nong sat anutin puer ke no amithang ta kimi phan matha nong te development da dulpo la si pine development lam ta mo anikan bang ta nang le bomi da unan double anta non paderlop ko lasi kado ko ya thingta ni chi chak lo ja dak chiak pa lam da dak paderlop di ata kalbiang long cha kali for bare aseta dak nang aneng chipi pinne chu pinne apor padam ba pinne visitor dak enjoy dim lu lasi ladak pinjama misano ningaro lasi lanchalo Pila dulu, pila klembom no, kalau market seta non klembom no, kalau
mu pen solar light mu halang li pen than no la da solar light dak ke main point long ta alia right ta do po la ke tom la di sa mong la hai cha chun po la se tuar da prang ga wi sta so tuar da mon batu ta mang pen da man ja ta sa atwar ke do ya ni se mo ru ke su ke ni pen chang lok ason te aju phero ke dam ke bang ta ja misala tuar da mi misala la son sa ke ya da lom ta ni unan la dak lang mu gua adim pa me sen ye phan ni ta matha pon po ka do we ta nang sha run ye phan do ko ta ani rong nang chipin no la sin ni mata unan da pajin do i phan unan nang de sang se pe unan sha po do ko ta nang sha do pang do lo ni ta unan aja thipen song ke la pula ni ke putik si lo shak po mo tiket ke 100 na hang po matam ka kilong po ni sita ni dong se MC jong se tiket long le dat po sita the rom ke an dem ya kong do an ke tempo mato MC hai shot nei po fan e man chot di fan ke matha thilo mo pit dak pa sing to fan ni di ya kong do tiket MC avida sita un an sham ni Lumbajong yodati matumpen patir pipangsi matijong ni phai isiar ni thesojor pathua klamalong kichengsi aphong inter lumbajong angkang football tournaments ka pathu ka pangchengpon arnigang sampor phai ki thomapor lumbajong yodati mamephu elvin timong hinpen lamain thurpon aluhiaman pen karbilo chalia song tiripia maipu thangsing timung karbilo chalia song dipu regional pen vaisong bi rovel timung lumbajong VDC members ratul teron lapen LYT klembang phubang phetum chitongdun pinila bangso kapathu ke pangcheng pon laki rongmarjong FC lapen langmili FC tumang bongsi kapathu ke chepate padupon long labangso angbong rongmarjong FC tum ke thek muchora jok gol pli tha ponsi chepahai pondet lo lapen labangso kapathu ge biponji langkai jan pathua klam nihang rong ethe thesojor lapen disamatu hidim timung arong pathua klam alongta biponji pusi pherang kya thengno than pachini pon labangso ladak thesojor 5 kilo fil along pen ne tum lumbajong yuk tim pen ke patir pipon labangso football abang ne tum pili pangcheng pon lo lapen ke pangcheng pon first atim bang ke ne tum kadu kawe lumbajong angkang pi mate owe kini aphan sport pen chenglo lapen iletum kangthur ponji ning ha aso thaksi lombajong kadu ko bera da pandame ekta message ne liping tu nang letum labangso football pucut kali adang pi iletum la kecali nenga hin bang ketenang kamprang neng lapen iletum unan ke japam to kisi iletum neli LYT mate lombajong youth team finance convenor rahin patame jadi pangdak ponno nasi nang tum nang cerap fokusi ning cethe ponno dim kan lokado wege pha lapen sama dadu selang lasi ke haji atim tumhan mangke nintum suri impor apopi ponpo lapen adon surana sat tumhan mangke nilitum suri ko an ponpo lapen amestina long nilitum meso da mes ponta doji player of the match ponta doji aku mo finalan ni on mangke aku best goalkeeper da discipline team ta doji lasan taksi nan nintum di pon doji anong lasi kado ko belum bazong arat han tamen nintum tuning reglo bang pen ang cepati dunon pusining tuning reglo lapen larong arat tum antame kelang alon jare alon ni pasin tuning reglo bazong timahin pen kedam tang phai kuni ni phai thong ke bar ni pen bali pothar higher secondary school pathua klamalong kalitang borsing ingti chiki moamen pen ingdeng troxy inter bali pothar sport association mati BSA club league kapathu ke chengpon labangso football kapathu ke chepati kibi ponalong bali pothar sport association atum kachepatir pi ponalong KAACEM jagat sing ingti cherap chitudun pini labangso kapathu along KAACEM jagat sing ingti aluhi sarpoman pen chitongdun Anparta BJP Sarupathar Mondol Maipu Lokhiram Rongpi Kongchun Bang Honaram Singnar UPLAX Foreigns Kongchun Bang Binod Timung Balipothar Lem Chairman Kison B Dilip Rongphar Nasing Ronghang Lapen Manpeng ki dotum chetongdu Labang soge cheng CR ni ka pathuga chepate pon laki Ronggithi FC Lapen Rongkhilan FC tumang bongsi pathu bonlo
Bangso long rongithe FC tum goli sipen cepahai ponderlo. Sangti dipen projenterang Karbi Longri Abirta long birta nang pali. Borsing tinggi Amen pen Inter Club Football Championship Bini ke patu kecing Ani Naga Cikongur Litung Kadu Kawi Association along Booking President General Secretary Penceng Lok Kadu Kawi Member Sakai Tuan Lapen Jepin Yamai Romang Cikongur Litung Ladak Suruh Putar Mondol DJP Amai Pua Kai Rukram Rompi Penceng Lok Ini Kadu Kawi Ladak Cikongur Jepin Deposit Pihak Rumah Lapen Pini ke patu kecing ini appears aki hayatu nilihin pe laming ke udam dia lama be ini kisi katumri ba ke lahelo kadu kabe idam tang kosong si citu ma kirap ma la kosi Bali Sports Association laan se ke pangkang apa laan se ke klem KJ pha kadu be tuning dulu lapen ini tu non kewanji Desember aci peluang bong si target lo undang te adalah klub ini seluruhnya konsensi alo sports association hidi do Bali Pothar sports association ke pilih inter club football abang ke cenglo langsung hak si aku japra langsung sports association ada tempat nangilang kalau ada kandek pada pilih liputan ke emisi kau ke cengi pilah dan langsung emisi akap abang ke Polling center wise, kadu kawe polling center concrete rock do, concrete rock aktif, cepate yi, dasi hala so amur an se ali racang pen, biltum ke padu peki pan kadu kawe pan tuningisi, nilam kepen, Bali Pothar, sports sesuatu se pian se pading nang, an se pangkang nang tu, tipe tuningisi, lampeng ington kadu bipa kadu. Pinya Abirta la ansi kangton chalo kadu kawe panta kardo.